керек екен, а? Мұнда эле алыш керек екен. Қара, некрасивый эметип турат. Қойсыңарбы? Мына жана мүрзөгө окшоп калыптыр да. Бир басканда жүрөбү? Я. Жарбай калыптыр. Либо бузуп салсын, либо кичине бир вид кылып койбойбу? Даже Араванда мындай айыл жок да, үйлөрчү. Тияктан баштап подмалар алынсын, до конца бүт алдыра жок кыла, кереги жок кыла маған кара. Бардак. Каналга чейин алдыра берет. Ооба, каналга чейин тазалайсыңар. Так, мынау каналдын чекесинен баштап до конца тазалайсыңар. Түшүндүңбү? Мирлан, сен түнөйсүң ушул жерде, түшүндүңбү? Так, значит, монун бардыгы Мирлан до конца, түшүндүңбү? Бардыгын буздурасың. Бүгүн, эртең, бүрсүгүн до конца иштеп тазалайсың. Азыр иштей турган мезгил, жигиттер. Мирлан мырза, сиз түшүндүңүз, ушул жерде жатасыз, түшүндүңүзбү? Ушул жол до конца тияктан баштап теги эме кургойго чейин сизге карайт. Сиз башыңыз менен, кет башыңыз менен жооп бересиз. Так. Порядок приват этиш керек экен, а? Ооба. Ооба, мыналарды алгыла, кара. Мыналар бүт, мыналар чытырман токой болуп кетти. Мыналарды алгыла. Мону алгыла. Мо дом эметпейби булар? Монерде улап тур, онда нерде паркы берет. Ел отура турган, ойна турган, көктөндү суу чыгарып кадимги. Ну, неме ошо парк бар го? Ошо ошо кылайт, аллея ошо кылайт. Так музама. Колдон келеби? Колдон келет, өткөндө айттым бул немеге. Деме. Жазып койгон. Паркка макул болса, ичине павильонда коюмдук. Алло, коюп не болам деген. Же павильон болбой. Неме? Адам отуруп Арар саткан павильон коюм дегенде макул болгонбуз. Павильон кичинекей эле неме кылып. Жөн эметпейби? Павильон силе парк кылып бербейсизби? Берем жөн. Шөп бергиле, паркка бергиле, без павильон. Сонун аракача узатып берсе жакшы. Онун аркы неме кичин. Бол, жи көрөлү, көрөлү. Жүр көрөлү. Макул? Макул. Мына самсакана могу мында документ жок. Муниципалдык жерде турат. Эки жылдан бери алабыз дейбиз ушуну. Эки жылдан бери алабыз. Так, мына биздин остановка турабы? Так. Мына остановка ушу жер проблема да? Вообще проблема. Так, молар биздин жерде турабы? Муниципалдык жерде. Муниципалдык жерде турат, а? Так, остановка. Могу эмне болгон кафе? Достор деген. Я. Бу жер полностью бардак экен да. Так. Мояктар тазалаш керек экен полностью, а? Так, полный алып тазалагылам да. Молар документтери жок да булардын баарын, а? Муну былтыр полный сноско бергенбиз. Всё. Полный тазалап алгыла. Всё, полный алып тазалагыла дагы. Остановканы бияка жылдырыш керек экен, а? Остановканы кете мояка жылдырып туруп, онда алып карманчик кылып коюш керек экен. Банда легковой машина кирбей турган кылып койсо. Ооба. Ошондо остановканы мынаяка жылдырып туруп, машинанын автобусуна кире турганлар. Ооба, ошондой. Так, монун дагы эмесин текшергиле. Эме бул деле тротуарда турат да. Анда мону алса, мында чогуу алыш керек. Жакын эле бүттү улап. Кара, азыр допустим, эгер эл наразы болот. Мына эгер муну алса, мону чогуу алыш керек. Неме, Азамат Каныбекович. Эме, ким, кана? Замирбек Баевич эмеде да. Сонбек Алматович. Эгер муну камокторду алса, мону чогуу алыш керек. А то жанагындай двойной стандарт болуп калат да, карап, мына кембагалдыгын алып, байдыгы калып калып атат. Экөөнү тең карагыла. Эгер могу снос болсо, могу крутой, суши, монда снос кылгыла. Документ бирдей карагыла. А то капа болот, айтат, эмне үчүн биз могу эмне алыңар жетпей атабы дейт. Я. Эмне алыңар жетпей атабы, кайсы жери болсо эле кембагал страдать этиш керекпи деп баштайт эртең элечи. Мына бул точно тротуарда, көрдүңбү мынакей? Туура эмес болуп калат, ошон үчүн баарыбызга бирдей мамиле кылыш керекпиз да. Колунда барыбы, колунда жокпу? Мынакты вообще мынакей, көрдүңбү? Биягы эмне болгон, мап? Жагында эле ошо кафеники. Стройкасы. Мына артыраак. Вообще негизи мону баары тазалаш керек да, монучу. Я. Ана мына ушу көчөдөн тротуар жок да, шеф. Кара мына тротуардын үстүнө салып болсо жок болот да тротуар.
Şu yol açık olsa Osman okla. Hey. Paralel yol olsa. Hey. Karam oyaklar açış gerek ekan mına domdun kaptalının içi. Polman tazalaş gerek ekan. Gördün mü buna? Büt kirip alıp durma. Elleri çalıp emetişebi? O жалпылатат. Şapılışıdağı. Mına meyde trotuar жоқ ekan. Mına gördün mü? Mollar büt algıla. Zamirbek жоқ da. Eme kim? Tolkun, muğunu qara. Kilosko berdi ya. Polnu gördün mü? Muğunu alış gerek. Tetikleri de alış gerek. Polnu işte mına. Mına qaraçı mına. Bardın şular da tazalagıla. Eşik şırmaz. Mынау үйдү жактан арып келет да суучу. Ey. Мына жерден келип мына көкүмбүйгө чыгып кетиш керек да. Tak. Бирок ошол чыкпай калып суучу. Hey. Az sen terin köçönü körüp ketip körбөлүp buyakta. Ha? Акырында көрөлү. Hey, mo qara. Mo zaborda algıla. Tetektal tazalagıla ekanсың mына. Mo жерде algıla. Gördüңөр bü? Tetektan dakansa kompleksten qarap koygula. Mo köçөнü qaraylı. Qanday işler жакшыбы? Qanday işler жакшы жигиттер? Була чыга тынчпы? Кыйналып айтасыңарбы? Assalamu alaykum. Tak, mo'nun aldında tazalagıla. Gördün mü? Mo'lardı o dep kelinçeğin aytasın. O canım depçi. Mo'larda algıla. Düşündün mü? Buna. O teteğe çeyin açıklamına jolu. Gördün mü nake? Ayköl Manas'tı. Ayköl Manas kalsındağı mo aldın algıla mo. Gördün mü? Buna. Mo'na. Mirlan. Gördün mü? Aldın mı? İlk kaptalını algın. Jaktırıyorsun. Jaşına kaygan. Tak, mo baktar, tereklerdi de alıp koygular. Sonuna kalmadı iş. Gördünüz mü? Onların barın kıyıp alıp, taptaza kılıp, farmovka kılıp, gerek bu soçumda bir katar yemeği ekip koyuyor. Ova, şınağı. Çınar terek kaçtan da makul mu? Mo tazalakla işlerin. Vada kanal bu, cazgıla. Mo onda al. Yeme, mo onu algıla. Bunların dokumentleri kanday? Bir жылдык документтер бар. Bir yıl dokumentler var. Biti жақшы ekan. Кызууга кире. Жол келмегенче эле 1 жылга деп алган убакыт болуп. Vaqtlı. Ооба. Assalamu alaykum. Qanday jigitlar жақсылар? Ya. Bir aydan beri. Nega men kundalik kabinetdaman? Tak, bunu ma'qul aytыңыз. Tak, bunani algıla. Snos boyunca. Ay. Kızıl kitabım var, bardıq nersem var. Aha. Жақты алып берем, алдына Azı bar жерінен көрüşөт. Ma'qul bu? Жерінен көрüşөt. Baptır жақшы. Buna çeçilbey kaldı baldar. Mo'nu alaylı. Narkın dili alıp koyuverbelik. Bir sıra son bak deyip koyuverli va. Ha? Tazalap ha? Ova. Buna fasatlarını oңдоп жашына кайгылыпчы. Так, düşündüңөр mü? Tak, mo'чу. Ya. Kızının jeri okşaydı. Mondali alış gerek ekan. Qara, nekrasivый neme etip turadi. Alıp turup жашына kaygылып vit qilaveraylik. Mına как раз mına eme ko'chajak. Mo мне odlagan estelik. Бекбалаев дейм. Ha. Bunu bir bunday жакшына кайгырып кылып койсо болбой беле. Bunday бийигирээк кылып. Ha. Ова. Molar tazaлагыла кара. Molar da tazaлагыла. Muну emetip койсо болбой, мындай бийигирээк кылып эсимна. Ова, стелада кылып койсо болбойбу, Азамат Каныбекович? Айтпайсыңарбы? Мына жана мүрзөгө окшоп калыптыр да. Мында бюстү мындай кылып бийигирээк кылып коюп, бюст коюп туруп, эметип койбойбу, эметип. Мындай. Бюстчу, эме? Ооба, түшүндүм. Түшүндүңүз да? Мына мүрзөгө окшоп калыптыр. Нара калып, ооба. Ооба, малардын баары карама, кереги жоктон да бүт мусор карачы, уят деп мына канча эл кирип чыгат малар. Бүт мына кашаларын алып, тазалап, мына жакшына кайып мыналар формовка кылгыла. Жакшына калтыргыладан арылатып экебиз. Акылбы? Мону алып койсоң деле болгудай экен. Кара, мына кереги жок мына. Мына кара жолдун боюнда лотокту өлтүрүптүр. Ооба. Мына кара. Капитандын куштар бар. Ha. Капитандын куштар бар кечирчи. Ha. İçinde bir saat тазалап коюш керек. Мына кара туалет куруп калыптыр мынакей. Ha, жазылган экен го. Ай, мына кара. Мына вообще мусоргана болуп калыптыр карачы. Ha. Кызынын жери бош керек. О, мына алыш керек, муну алыш керек, тазалап соң. Ha. Домдун пузу. Сонда калмас. Мына көрдүңүзбү? Бардак, уят научы. О. Пол тап таза кылып алып, машина кылып, бактарды мыналарды алып коюш керек. Эми чыгара. Сону бир катар кылдырып, чына тиреге коелу, макулбу? Мына биздин техниканын кейпин кара.
Тазалық қара. Салам алейкум. Машина жүріп табы? Bir басқанда жүріп ме? Я. Қара оталдырыңшы? Yarım saat çıkacağım. Hayran. Молодец, қарашы. Ассаламу алейкум. Қандай сәжеке? Қидалбайтасыз, азамат, красавчиктер, азамат. Полын ақы шашылбай тазалағыла. Шашылбай, мощный тазалай өргілі алып. Молларды алы өріш керек мұна, қараң. Чоң-чоңдарын алып тазалай өргілі. Хемет, қарап. Ақыл бұ? Ауа. Қандай, жақсы ба? Қидалбайтасыз ба? Так, молларды да тазаласын. Еме, сонбай қалмады. Моллар бүт алып салсын, түшініңіз бі? Ава, тыттарды алып, нарқы тротуар болады да, ачағы жолды. Мақыл ба? Все, алғыла. Пәте қашын алып тазалап қойылы. Ава, тазалағылы. Так, қандай қылсақ болады мұны, балдар? Дизайн код бойынша колордың QR коды бар да. QR кодын бересіз. Жоқ, қара, ұятта мұна, хотя бұны айнек терезестерін бір оңдап тұрғысы, бұны либо бұзып салсын мұны, бұл Миноборонынікі да. O bir kat vermeysin yani, kara. Kara, вообще uyat da, вообще bu jarvaya kalıptır. Liba buzup salsın, liba içine bir vid kılıp koy bu. Makul mu? Aa. Karama baktarda kolunu kıyıla tazalakla, düşündün mü? Şaşırma, itişaatini tazalasın ballar. Gömüş gerek de, mağan hiç turbağına. Var gördünüz mü ona baktardı, taldardı, eski kaçağınlı. 100 yıl bolған. Барын алып тазалаш керек та. Оны қанты оңдаса болады. Тексермес жер тамдар бойынша дизайн кодты бергенбіз. Өңінде қандай болуш керек екен? Мапл елдер менен көчө комитеттермен түшүндүрүү иштери жүрсө оңдойт. Так, мап. Қанты оңдаса болады ма менен? Кече баягы дизайн kodду алдык. Легин onu желилдүү көп кылат. Ошону азыр жашоочуларга көрсөтүп ушундай иштен жүрүп атабыз. Мына тияктан келгенде бияктан Аравандан келет да. Даже Араванда мындай айыл жок да, үйлөрчү. Араванда үйлөр круче, чем здесь. Мына бизден тазалыктын техникасы. Ой, селен козун кара. Да каласы аз калды. Так, бул жер пол тазаланат да. Алейкум ассалам. Ажеке кандайсыз? Жакшы, Алла жакшы. Бұл талдарды алып беріп ала өрлі. Қара, жарға қалып тұрмын әке. Мына қара. Ұшын үшін мұндай қылып, бірдей облик қылыш керек та. Бірдей мұндай шарғы оқшатып чо. Ата қара, разнобой да. Бұл жер шыққан емес пе? Я, Азамат Қанбекович. Олар шыққан емес ме олар? Ертең тротуар құрылады да бияқача. Бүгін. Я. Ау. Қарам оған. Почти тетегінен қойдым бұл. Я. Açık koysak olsan bunu. О, açıp koysak ne bu toz onun görünmüyor be. Ken öteli mi? Ha. Buna karaç kanday tatına toğuz var eken. Buna da alıp koyuş gerek emiz kara. Olar bari çip ketken be. Ya. Çıkanları var. Hala moğunu alıp koysa ne bu toz onun görünmüyor tatına kaybolup. Kara bir koş yolga çıkıp aldılar. Karagıla makul mu? Eğer kızılsı kaçırsa algıla. Baş ete karay beriş gerek olan bardığınca. Buna жазылған екен да, сынос тепчі. Ya. 3 metre çıkıp dur da. Azamат қалмақшы. Қолын тақтап, жаз екі жағından қара бергілі, мақұл mu? Бұларды тезірек башташ керек, анткенде жолы жоқ бүт ұтады да. Одағы қашандыр бір мезгілде біздікі болғанда. Мэрияның қолға мемлекеттік болған қара. За бессен он выкупил. На қарауачадан, қара кейіппен. Соғышқанда да алыш керек та мэрияға. Тақтабайсың алып шуды кімдік екен? Я. О, қарачы, как раз бізге керек болды атма, очу.
Ya, bu özü de işletmeydi, özüne de gereği yok. Ni другому, да, ни себе, ни другому. Kara. Teğetikinde kraslı linya gördün mü? Linya застройка, Azam Kanyokuç. Ha, teğetiklerini alsın. Mo silakat, mo silaj, buların alsın da fasatını oңдосын. Düşündünüz mü? Hemen Azam Kanyokuç fasat жасап бергиле, makul ba? Yaşına kakıl fasat жасап бергиле. Dizayn kodunu. Moğun da oңдосын. Mo da çip ketken, тура o. Moğuğa reklamasına төлөбөй ба? Дастан, болмайсыз. Все, иштете бул? Жок. Кафе иштейби? Все, аренда эмес төлөсүн. Эмес алып салгыла. Мына көрдүң мü? Монда чип кеткен. Азамат Канач, көрдүңүзбү? Жолдо турат. Азыр баарына бирдей мамиле кылыш керек. Бай кембагал колунда бар, колунда жок болбош керек. Баштан этеги. Двойной стандарт болбош керек. Наоборот, булар биринчи алып, тегилер экинчи алса, анан кийин тегилер көнөт. Эми жери кенен экен бул. Эмне кылат эми да жолго чыгып? Эти контейнерлерди. Так, монда фасадын оңдогула. Полный оңдо, азыр снос болгондон кийин карап, эме мап. Ким эле атың сени? Абдымомун. Болорун бар фасад оңдойт. Эгер эме кылып жасабаса, аштырбайсың, түшүндүңбү? Снос болгондон кийин сону кылып единый вид кылабыз. Анан кийин эме болот, макулбу? Чекерек, балдар, чекерек. Маларды кыра, эски бактарды көрдүңбү? Полный формовка алгыла. Карама, бля, силякат, грязь. Мына көрдүңбү, мына бардакты, кара. Тияктан баштап көрдүңбү, буштан баштап бардыгы эски бак, тал, бүт баарын кыйып алып ташты. Иштен тазалагыларын ки бак тигебиз. Бир катар кылып чынар теректен тегип чыгабыз. Бардак. Мына бардыгына чип кеткен, көрдүңбү? Олар бардыгына чыгып турат. Бирла, моякты көзөмөлгө алыш керек. Анткени мына жол уже башталды да. Эртең жол бүткөндөн кийин уже да жол талкалайт да. Көрдүңбү, олар бүт алыш керек. Тетер алып. Мо үйдү көрдүңүзбү мына? 4-5 метр чип кеткен. Мояка каттуураак иштеш керек. Жигиттер, анткени уже жол бүтүп атат. Жол эртең асфальт баскандан кийин уже буну жасаган бесполезно болуп калат. Биз азырчы сонбой калмадык. Муну полный мына бактарды кыйып, так, муну тазалап, мына гүлдү ушу жерге эгиш керекпиз да. Роза гүлү эгиш керек. Анан муну фасадын оңдош керек да. Мына жердечи именно ошол жерде оңдош керек. Көрдүңөрбү? Муну полный алдырасыз. Так, гүл, арча ошол жерге тигилиш керек. Көрдүңүзбү аны? Мына. Мына полный тазалаттым ушуну. Олар бүт аласыз. Мооларды алып тазалап, мооларды алып тазалап, мына ушунун ичи гүл бак болуш керек. Я. Воркаут площадка вообще. Мынакей, биз именно гүл зар ушул жерде болуш керек. Түшүндүңүз да? Мо лестницаларды оңдоп, так, мына мояктын фасадын оңдош керек да. Эмени фасадын кандай кылабыз? Облицовка биз берели. Облицовка кандай материалдан чыгат? Жок, кымбат эмес, арзаныраак. Практичный, макулбу? Мына ушул жерди мына бак кылыш керек да. Мо мусулардын баарын алгыла. Карама, бүт полный тазалап алгыла. Түшүндүңбү? Бул биздин жер да. Муниципалитеттин жери. Орда алып тазалап, экөөңдүн ишиң болот. Как раз мо Нокат арбан жактан келе жатканда
Şehrin vizitli kartışkası bu. Şu yerçi. Baktar ösüp, gülleri açılıp, ve son bol tursa, вообще bu çıkarına. Makul bu? Bu şu yer, buna arabandan kelip жатқанда vizitli kartışka oladı da. Buna. Gördünüz mü? Ha. Buna qarang, полный бардак. Buna barda aldırış gerek buna. Buna qarang. Ha. Uzaksızlıkta varın belgemiz. Полный alış gerek eкен. Оларын полный alışıp тазалап, bu tezirek kıymıldaşıyoruz gerek eкен da jigitler, tezirek. Uş жерде жатыңыз бүгін. Сонбай Қалматович. Сиз, Ешмамбет, Нурбек, Бугой и Нурсултан, Водоканал. Buna gördünüz mü? Bardaktı bunaki. Полный algılama olardı. Alıp тазалап, moğlar da alıp bunaki. Takansa. Bak bolsun, makul va. Alып çığa veriniz, bu suda alып çığa veriniz. Selamun aleyküm. Buna gördük mü? Moğunu algıla. Tetiki pристройка ala, tetiki pристройка. Полный alıp тазалағыла, makul va. Selamun aleyküm. Salamaz papa, qandayız? Gördün mü? Buna навес, buna үй, buna пристройка, тети полный до конца. 100 sorundan başta polный algıla, makul bu? Жазылған екен ғой, саламатсыз ба? 2 жыл аты салам. Ауға. Kimдің котельная? Класснабжение. Так, емені айт, заборын оңдосын. Емеуі жылулық бұ же беркі бе? Емеуі жаңағы бұ? Кімелі баланың аты? Нүсіп. Ha? Нүсіп айт, мына заборын оңдоп еврозабор қойсын. Чақыр. Жұмат. Так. Еврозабор. Çakır emeni. Nüsüptü çakır. Soçuna kelsin. O zabodu görsün. Жақайым қош болсын. Buna fasatların oңдош керек. Келе қылайды. Срочно айтыңыз бүгін. Fasatların başlasın. Қана жаңағы. Жанбек. Жоқ, бе. Емжүгі. Қандай жақсы ба? Ha. Так, Жанбек. Bu яқтарда başlayт, яқтан баштап қанша үй болса fasatların. Срочно. Ау. Үй тоқтал, 50%-ін уже. Biz bugün Damkom menajistlerмен сөйлешеміз. Бүгін баштаңыз. Соңынан қылып, айнектерін чекеден оформление қылып. Вообще екі қатар қылып үлгілді екен. Қойып көргілегі салады. Ау. Төрт қаттан түседі. Ау. Азаматтан алып келеді, өтіс жасап берді. Дизайнның. Ертең кеш болып қалады да. Қатурақ іштеңіз бұл жерге, қатурақ. Нақара ешіме қаралбайлы жатады, бардак болып. Мұғана. Еме. Қарағыла мұғана. İki taraftan Ау. Алғыла мұғана. Анар еме, Орынбек. Мұғы бетонды чо. Шуат вербейсің ме сен, балдарға айтып. А? Экспетонный. Мына азыр эме турат қой, мына подпорный стена турат қой, таяқтан баштап. Оны ажаға чейін. Тегіз қылып шуат берсең, мен облицовочный бір ташпы, кафельбі, же бірдеме қойыш керек. Қара, мына мұсырды қарашы. Мұғаларды алыш керек, мұғаларды алыш керек. Мұна заборға, мұнаға үй ішсе береш керек. Ой, не олған үй, жашай үшінде біреу. Жашайды. А? Алыш керек. Аймақ, басқармалықтың басшысы олғаны. Жоқ, алыш керек. Алыш керек. Так, мұнаяқтарда порядок қылышымыз керек, а? Мына, көрдіңіз бе? Мына қара, полный бардак. Көрдіңіз бе? Мен өткенде осы жерде айтқам да, Азамат Қаневич, қара мына, бұл бардакты көрдіңіз бе? Бүт. Бұл еден қанша емес керек? Красный линиясын алып тап бар. Ау, осылардың бардығын тет-тет до конца мұны тазалаш керек та. Бері дегенде мұнан 5-6 метр қашырыш керек. Анан порядок болады. Тетігі здания тура салынып тұрады. Азы көресіз қой? Қарама, бардак мына. Бұл, мына. Мынау здания тура салынып тұрады, жігіттер. Азамат Қаныбекович. Кадастр. Мына көрдіңіз бе? Мына здания тура салынып тұрады мына. Вот. Мына. Ушундан тазалаш керек. Я. О, теңеп туруп соң алыш керек. Мына порядок болуш керек. Так. Бул жерде кимге берсем экен? Я. Так.
Sönbek Almatovich. Kimge verse ekem yerine na kontrol. Ya. Mirlan, epte alasın mı sen? O dep kelinçeğin aytasın. Düşündün ha? Şunu özüň na kontrol vazmi, dakansa. Şöyle tünöysün. Düşündün da. Körsöç özüňdi. Awa, körsöç özüňdi. Muna bir jaňa должностка келin körsöç. Map siz çok işleşesiz. Siz işlebeýsiz, no jardam beresiz. Abdüaliç, jardam beresiz. Abdüaliç alasın. Atıны Janibeken alasın. O şeyde tünöysüňer. Düşündüňiz ha? Всё. Deme geçen dakansa. Tazalap aldın, parada kılasınlar. Bu anda kaşan da alasınlar. Azamat Kanbek, Mirlan. Buna kara kanday son bultur diyeyim. Nara. Emiçi, moğunu yemetiş gerek baldar. Gül bak teksi. Makul va. O fasadın juuş gereken tazalap. Ha, az o çağında emetti de. Tafalak aylık hükmet malımdalı jolun çekesi satı örgeni kende. Şahsın edeyim abi. Şu moğunu algıla. Mirlan. Moğunu algıla diyeyim. Düşündünüz de? Ne oldu? Ha. Tak, moğunu algıla. Bayağı nemege turmayı verir sana. Ava. Moğunu fasat oňdosun. Fasat oňdosun olar bardygy. Tak, eme. Janöge. Na fasat oňda bolsa jabasyňar. Düşündüňizmi? Tak. Sonbek kalmaz. Siz na kontrol возьмите. Olar bardygy eme. Liba Mirlan aytayım. Mirlan sen özüň bütürçü. Düşündüňbi? Moğunu emetpese ova fasad oňda bolsa japdylar. Keregi jok munda öýmedi. On для себя зарабатывать, а видите. Moğunda oňdosun. Düşündüňerbi? Так, mo Россияны, mo стеласын algıla. Так, mo автомойкан тоже. Mirlan, gördünüz mü автомойканы? Bundan alsın buna. Buna o jana eme okşoyt ha? Jo, moyka emes bu. Buna emeniki eken. Zapravdan. Zapravdan boçkalar turadi. Oňdosun. Makul. Срочно oňdosun. Mo moykany oňdosun. Şikarny bolsun bu jellerçi. Moğunu aldırgıla. Buna gördüňüz bak polny bardak da. Buna kanal bizdiki de. Bunalar da algıla. Büt konteyner alınsın. Buna bizim yer mi? Ova. Emege, Tolkunga, Dastan'a komanda verseniz tetyaktan başlap polnumalar alınsın. Dakansa büt aldırar. Jokula, keregi jokula bankara bardak. Kanalga çayın aldırarız. O kanalga çayın tazalaysın. Bu agara. Janibek şunu aldırıp koysanız bolu, aldırbaysız da sizçe. Aldıram. Kaçan aldırasız? Şu aldırışınız kerekli. Buna kara bardaktardı. Bardı buna kara. Abdüaliç. Buna sizin mağonunuz. Urus'ta tarınaz. Buna Janibek'in işi. Buna sizin işiniz. Buna kara. Buna kara. Aysa tarınasınlar. Tak, buna o kanalın çekesinden başlap dakansa tazalaysınlar. Düşündün mü? Mirlan, sen tünöysün şu şeyde. Düşündün mü? Buna kara. Uyat ile baldırı, uyat. Kiyin baldar bunday kılavuz. Kuda kalasa bir sıra tazala olaylık. Tazala olgandan kiyin bu jedi soğunu kıstayınca kılavuz. Körüyoruz yani. Baykaşlaylı birinci. Tazalay bireyle. Tak, buna ne olan teknikalar? Alsın bize koy bosu bir yakat. Düşündün mü? Tak, bunu ustabular kimdi ki? Telekom? Ha. Tak, kimge karaştı siz mi? Aytınız bugün almıştırsın. Tegizdesin. Buna abay gördün mü buna? İşiniz sevaptır abay. Keçeli aytıp ketkenler abay algın dep. Mirlan. Karamlan keyfini. Alıp oğlaçı bugün. Ek köprü. Paka bilmez kaç yerde.
Uşun tezirээк бүтүрүш керек. Жанагыда ушун эмесинен кетти да кызматтан. 2 айдан бери айтам көпүрө деп жасабайт. 1,5 айдан бери айтам. Мен кызматка келгенде айткам, тезирээк кыймылда депчи. Эч нерсе жумуш жасалбаптыр. Ошол бойдон турат. Маги. Ошо эч нерсе жумуш нөл да. 1,5 айдан бери какшайм эчтеме жумуш жасалбаптыр. Кара, ошол эле бойдон даже бир эме болбоптур. Бир дагы жумуш жасалбаптыр, кара. Ошол эле кейпи, ошол эле эме. Мына ошол эле ящик. Саламатсызбы? Ошол эле будка, ошол эле будка, мына эч нерсе жок да, мына кара. Мына кара. Эчтеме жок, мына нөл да. Моğolарды ал дедим, тигилерди ал деген болчум, моğolарды ал деген болчум, тетекти ал деген болчум. Кара, нөл да жумуш, эч кандай жумуш жок. Кара, айттым очу, моğonu алып кой дегем. Так, Мирлан. Моğonu ал дегем, кара мынаны, бардакты, кара мына 50-жылда мынтип турган эмес да. Айттым эле, алгын, мына жасабайт. Моğonu айткам, жасабайт. Кара моğonu. Моğonu айттым, алдыр дегем, мунда алдырган жок, карасаң мына. Мына кара. Моğonu айткам алдыр деп. Моğonu айткам алдыр деп. Кара мына полный антисанит өткөндө айттым, тазалагын ушу деп. Кара. Нөл да жумушчу кара. Моğonu кара. Кара, эчтеме жок, эчтеме жумуш жасалбаптыр да. Фактически ноль да. Жок, көпүрөнү сиз жасайсыз. Жок, моалар боюнча кимге поручать этсем болот? Ошо снос кылып тазалап, жакшынакай кылып туруш керек да эмелердичи. Единый. Бергенбиз. Эскизин бергенбиз. Абайдын өзүнө эле жүктөш керек. Я. Мен качандан бери айтып атам, кылбай атпайбы? Так, азыр мындай кылгыла. Эме, Мирлан. Тетяктан буштан баштап до конца бар бузуп демонтаж кылгыла. Полностью бузуп тазалагыла, түшүндүңбү? Тазалап алгыла дагы, анан сонун кылып бир проект менен эме кылабыз. Окшош кылып туруп, машина кылып туруп, пластиктен, фасадтарын жанагы остановка бар го, коричневый ламинандан ошондой кылып жасайбыз. Бүгүн пол тазалагыла, макулбу? Мону айткан, мону алдыр деп, уну албаптыр, мына карачы. Мына кара. Эчтеме жумуш нөл, мына кара. Муну ал деген мо туалет карачы. Кейпин. Мындай жасабаптыр. Тоонун башында мындай жок, тоонун башында мындай жок да, карасаң мына кейпин. Кара. Оң кара, эмне деген эме здание бул? Нурбек, угутасың батаны? Туман болуп кетти. Чаң. Аба чаңын суун себеп берели, тарактагандарды элди, каяка эметебиз, элди. Мооларды алгыла, кара. Эме, Мирлан, алгыла моолардын баарын, карачы. Өмүр бою шаардын тургуну катары айтат. Мону алгыла, карачы. Карасаң, уят деп, кандай ушундай болсун, кандай ушундай уят эмеспи билем, карачы. Кандай уят деген бир ариет намыс деген бар. Кандай бул? Ата, болуптур, жакшы, мен түшүндүм. Болду ата, болду, түшүндүм мен. Тетигин алгыла, мооларды алгыла. Мода туалетти аш керек. Эми бүгүн жума болуп калды. Эртең суббота базар. Базар бүткөндөн кийин Мирлан, мо туалетти алдыр, мо туалеттерди алды, тияка коюш керек. Аякта бул киребеште туалет болбойт да, уят да, туалет нар жагында болот. Түшүндүңүз, а? Понедельник сиз ушул жерде түнөйсүз, түшүндүңүзбү? Машинаның баарын бүтүрөсүз. Ооба, көрсөтүңүз сиз өзүңүздү мына. Жөндөмдүгүңүздү көрсөтүңүзчү, кандай болор экен. Мына кара, моолардын баарын алабыз. Моолардын баарын алабыз. Моолардын баарын алыш керек, түшүндүңүзбү? Туалет, моолар полун алып тазалап, жолду ачып,
Moğollar dagы bir plandaştırıp görüşürüz kereksik. Mınдай bir порядок kılışırız керек de порядок. Düşündüңөрбү? Moğollar da algıla. Düşündüңbü? Moğollar da aldır. Kara Moğollar da aldır. Moğollar da aldır. Semişke sattırbaş gerek. Düşündün mü? Moğollar da aldır bardı. Tekten baştapçı barın fasat oңdoş gerek. Buna kara Moğol'u aldır. Ya. Bardığın жаңы салабыз. Birde kılıp düşündüңөрбү? Aldım tasarruf koyduk akşam. Aldım Mına öte kara, zamanla. karamalardı. Moğan karasan, uyat деген boş gerek. Be kандай бұл? Moğan kara. Так, значит, Moğan бардығын Мирлан, до конца düşündün mü? Бардығын buzdurasın. Бардығын buzуп полностью машина işi kılıp, işten tap-таза kılıp fasat kılıp оңдошот. Düşündün mü? Зыңкитип, современный kılıp оңдошот. Mına kara, bardaktı. Полнейший бардак. Берден базардың зам директоры kim? Murdağı işlep, murdadan işlep жүрген bala var mı bir yerde? Ya. Жоқ, негізі базарда işlеген балдар бар mı? Мына Абайға чейин. Абайға чейин базарда işlep жүрген балдар бар mı? Көп жылдан beri işlep жүрген. Birinci açılganda işte söndüren o sportsmen de öyle de. Ja, спортсмен болбойт. Andan keyin Turg'unbayev деген işledi var. Ушул жерди карабаса болбойт. Бул жердичи, бул жер бизге жылына 50 миллион 60 миллион турган объект да. Аны келген эл дагы мойда кичине бир карап разы болуп кетиш керек да. Көрдүңүз, повсюду бардак. Повсюду бардак. Бир мындай мыкты жигит алып келип койсок порядок жасайт. Так, Мирлан мырза, сиз түшүндүңүз, ушул жерде жатасыз, түшүндүңүзбү? Ушул жол до конца тияктан баштап теге эме кургойго чейин сизге карайт. Сиз башыңыз менен, кет башыңыз менен жооп бересиз. Бактар боюнча сиз жооп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, урматтуу коллегалар, бүгүнкү рейтибиз арак тургула. Бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. Ар бир служба азыр айтылган тапшырмалар бар, жазып алыңыздар, аткаргыла. Так, бул жерде в основном сонбой калма сиздин жумушуңуз, балдарды койгула, 3 группаны коюп, жана бактардын баарын эскигендерди кыйып. Так, сиздин балдар толкунга, Дастанга команданы бериңиз, болду тазалап, снасть этип берсин. Бак, гүлдөрдү сонбой калмач менен Нурсултан тигет. Архитектура менен кадастр сиз тезирээк жолдун эмесин коюп бергиле да, акырын расширение болсун. Азыр асфальтты басып койгондон кийин бул уже ни к чему. Азыр тазалап бүтүп калышыбыз керек, макулбу? Так, жеке мост боюнча сен өзүң көзөмөлгө ал, макулбу? Так, андан башка кимде дагы? Так, сиз көпүрө сизде, ооба. Так, башка кимге? Нурбек, тазалыкты карап кой, жанагыларды карап алдырып кой. Бөлүндүк, жанагы тоннон бөлүп беребиз. Ооба. Так, башка тапшырма берилди. Мына базар боюнча эмени чакырып койчу мага. Жанагы Сабировдучу. Сабиров талай билаты. Ооба. Медер чакырып койгон эле мага, мен сүйлөшөйүн. Возможно, ошо иштетиши мүмкүн булчу. Бул тыкан жигит экен. Тыкан жигит, көрдүңбү базарын? Тим эле порядок болуп зыңкыйып турат. Жакта мага берсе де көпүрөндө өзүм салайын деп. 3 шартын түзүп берейин деп. Болду, чакыр. Как раз тетиги вагончиктер дала ошондой кылып салыш керек да, мына ичиндегидей кылыпчы, шикарный болот. Все чакыргыла берели анда. Так, урматтуу коллегалар, бүгүнкү рейтибиз ушу менен бүттү. Жуунуп тарадым жумушка. Жумуштан бир сыра кагаз иштерин карап коюп көчөгө. Түшүндүңөрбү? Көчө, выходных нет. Бүгүн, эртең, бүрсүгүн до конца иштеп тазалайбыз. Азыр иштей турган мезгил, жигиттер. Мына март бүтүп атат. Апрель, май калды. Майдын 20-сынан баштап чөбөрөн башталды. Уже баа саргайып кетет. Азыр эгип тигип гүлдөтүп калайлык. Азыр эгин тигиндерди, гүлдөдү, бактарды эгип калбасак, 1 ай, 1,5 айдан кийин ни к чему уже?
El dagı biz aytat mınanki yönlü aytıptır da kana gülü deyit, kana köçötü, kana teregi, kana bağı деп айтышат elçi. Ошон үчүн тезирээк кыймылдап выходной демалыш күндөрдө иштеп калышыбыз керек. Макулбу? Эми ушунча жыл уктап жаттыңар, иштеп берели. Макулбу? Кана ажеке бата бериңиz. Amin. Pazarımız acayip şeyler. Amin. Gelirken kızmak tutmuyoruz. Aman etmez. Amin. Allah.